Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Polje kluba. Ja sam Aleksandar Petrović, a mi u ovom današnjem videu vam predstavljamo jednu prskalicu. A u pitanju je vučena prskalica Jatsko, ili kako se već to čita. Ukoliko vi tačno znate kako se to čita, ostavite to naravno ovdje u komentaru. Prskalica je jako interesantna, a interesantna je i biografija, odnosno istorijat ove kompanije. Ovo je prva kompanija koja nam dolazi iz Južne Amerike i koju mi predstavljamo na našem kanalu. A radi se o jednoj staroj kompaniji koja radi više od 100 godina i dolazi iz Brazila. A osnivač ove kompanije je Shunji Michimura, odnosno Japanac, koji je davne, kaže, 1930. godine migrirao iz Japana u Brazil, tragajući za boljim životom. I kad je došao u taj Brazil, lako je osnovao kompaniju i sada proizvode poljoprivrednu mehanizaciju. A mi znači u ovom videu vam predstavljamo njihovu prskalicu, pa da skratimo ovaj uvod i odmah krećemo na njihovu prskalicu. Pozdrav svima još jedan put. Jatsko kompanija ima samohodne ratarske prskalice. I sem njih ima i vučene i nošene ratarske prskalice sa i bez vazdušne podrške. Tu su naravno atomizeri koji su nošenog i vučenog tipa, ali i neke male hobi prskalice i neka mala hobi rješenja. A pošto smo mi snimili ovu vučenu ratarsku prskalicu, mi ćemo se danas bazirati na njoj. A od vučenih prskalica oni imaju dva tipa vučenih prskalica, odnosno vučenu prskalicu od 2000 i od 3000 litara. Mi smo snimili, kao što i sami vidite, ovo od 3000 litara i zato ćemo se danas bazirati na njoj. I ova prskalica može imati krila od 18, 21 i 24 metra. Naravno u pitanju je jednoosovinka, a može doći i kao dvoosovinka, odnosno tandem prskalica. Njihov model sa granama od 18 metara može da bude i vortex, odnosno potpomognut vazduhom. I to je u stvari ova prskalica koju vi sada imate priliku da vidite. Dužina same prskalice je 5,41 metra, dok je njena širina 3 metra i ima visinu od 3 metra i 71 cm. Trag točkova može da se šteluje od 1,8 do 2,2 metra. Clearance joj je 0,56 metara. Pneumatici su i 12,4 x 36 i ima težinu od 2140 kg. Ista ovaka prskalica, ali koja nije potpomognuta vazduhom, razlikuje se samo u težini, odnosno ta je lakša i ima 2000 kg okruglo. Tank je kapaciteta 3000 litara i od polietilena je, kao i spremnik za vodu koji ima 200 litara. Može doći sa dve vrste pumpe, GP100 ili GP150. Prva ima, pogađate, 100 litara u minuti, druga ima 150 litara u minuti. A radi se o klipnoj pumpi sa keramičkim cilindrima. Već smo rekli da je na ovom prikazanom modelu raspon krila od 18 metra i ono je hidraulično, a visina može da se podesi od 0,6 do 1,55 metara. Brzina rada ove prskalice je do 12 km/h. A pošto je ova prskalica potpomognuta vazduhom, reći ćemo nešto i o tome. A to je da ima brzinu vazduha od 100 km/h i radi vazdušni volumen od 11 metara kubnih kroz sekundu.
Na ovoj prskalici tu je i brza spojnica, širokougalno kardansko vratilo, naravno svetlosna traka, automatska kontrola sekcija, podešavanje ugla terena u horizontalnoj ravni, nezavisni hidraulični sistem, odnosno ne koristi hidraulične izvode traktora, a tu je automatska regulacija pritiska i protoka. Što se tiče Vortex tehnologije, odnosno tehnologije potpomognutim vazduhom, jeste ta da vetar ne ometa rad prskalice, bolja je penetracija i pokrivenost biljke, smanjuje kapanje, a samim tim i manja je potrošnja preparata. Saznali smo i cenu, a cena je 37.000 eura. Ista ovaka koja nije potpomognuta vazduhom košta 35.000 eura, ali ima bolji kompjuter, odnosno ima multikontrolu. Naravno, ovu prskalicu smo snimili na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu na štandu Agrimarta. Tako da, ukoliko neko zna neku drugu cenu za ovu prskalicu, neka i to ostavi u komentaru. A to bi bile sve tehničke karakteristike i cena za ovu prskalicu i mi se sada vraćamo u studio. Eto, čuli ste kakve sve prskalice imaju, čuli ste i tehničke karakteristike i cenu ove prskalice. A na vama je, kao i svim videima do sada, da ostavite svoj komentar šta vi mislite o ovoj prskalici. Da li je vi ili neko od vaših kolega poljoprivrednika posjeduje i kako se ona pokazala u radu. Naravno, čuli ste cenu, tako da ostavite svoj komentar i na cenu ove prskalice. Slobodno uporedite sa nekim drugim prskalicama i recite da li se ova ili neka druga više isplati i da li vi možda mogli ovu ili neku drugu za ove novce da preporučite. Ako naravno preporučujete neku drugu, napišite nam i zašto. A ako preporučujete ovu, i to isto u komentarima napišite i zašto. Jer cijela poenta ovog kanala je vi, vaše mišljenje i vaše iskustvo. I zato budite kolegijalni i podelite ga sa nama svima ovdje na kanalu. Kako bi imali što više informacija o ovoj prskalici i kako bi se kolege poljoprivrednici mogli odlučiti prilikom kupovine neke prskalice, pa da i o ovo imaju što više informacija. I naravno, ukoliko vam se ovaj video svideo, ostavite jedan like. Još da napomenem, ukoliko do sada niste zapratili, zapratite naš kanal jer nama vaša podrška stvarno puno znači, to vas stvarno ništa neće košta. To je ovo dole gdje smo nešto piše prati. Kliknite to, kliknite i ovo zvonce da dobijate obavještenja o našim novim videima. Eto, toliko od mene, a do sljedećeg videa ja vam želim svako dobro i srećan rad.